Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingan itinagan a Selma, Manipod, Mountain Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan. Tabarang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak ababalasang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Selma. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sabong para kan ka, Selma. Sapay la kumata magustuhan. Si kamanan, Brian. Namin ano ka di nga imbagakan ka asaan ka akayat. Ngam apay aya ngagkarasubli ka dito balay. Gapo takayat ko nga ipanaknat tinapudno apanagayat ko kan ka, Selma. Anya? Ha? Amom, jak kayat tilaad akas kan ka. Nang runa kat marigrigat ka na. Agpapan marigrigat kami lang. Ngam napudno akmat iti panagayat ko kan ka. Ay na, nagadulakit din nga ibagbagam. Pumanaw kakitin, gaputa makaisturbo ka lang kanya. Nagsakit matan ti panagsasaom, Selma. Ngam jak tumauma amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Ay na, Brian, marigrigat ka lang. Kat awan to tinapintas amasakbayak, no sikat ti ayata. Iha, saan anasaya at ipanagsasaom ka ni Brian? May papanlagayam iti dayjay alaad ti bagayo. Iha, no di mo kaya ti may sa tao. Saya atom kumangarod ti panakilangan mo kan kuana. Saan mo kumaabastusan? Kinapudno na, iha. Kaya't mi ni Brian aparakan ka. Gaputa nagagat, kan nasingpot abaro. Anya? Ay, pakpakawan. Jakla kayat tilaad kan marigrigat akas kan kuana. Anya ti kunam, Salma. Kaguram ni Brian. Husto tinangag mo, Carmina. Kagurak ni Brian. Nang runa kat marigrigat. Agdaton kit din kanya. Ne, awan matdakas na no agdaton kan ka. Gaputa baro, kan balasang kamat. Jak ngarod kaya tikas kan kuan alaad kan mamirmiraot. Anyan tulaangan nga iti masakbayak kan kuana no da kami tagkatuluyan. Kan may sa, jak kayat ti awan nagadalan na at tao. Ay, di ka kumaaguyaw, Selma. Ngamin, di mo amon no anya ti mapasamak iti masakbayan. Anya ka matan? Apay ka di nga isakit mo day di ang tao. Siyak ti best friend mo. Iso asyak nga rod ti kanunungam. Wan, best friend ka nga agpaiso. Kam, jak kanunungan ti madi nga ugalim. Di mo kumamot uyawan ni Brian. Gaputa na saya ti ugali na. Nga oray may sala ang janitor dito opisina tayo. Ay, jak amukan ka. Agpapada kayo la kada mama iti bagbaga may papan iti day di ang tao. Alakit din, agtrabaho tan. Okay, agtrabaho tan. Hanggang sapay la kuma, tadi mo to pagbabawian ti aramidam. Mabalin ka diti makilamisan kada kayo, Selma, Carmina. Ay, wala, Brian. Apay kitin asaan. O sige, agtugaw kan dita abay ni Selma. Anya, yaks. Jak lakit di kaya't akaabay ti dungrit at tao. Ha? Anya ka di, Selma. Saan kumamatakas tati pa nagsasaom? Pasensya kan, Selma. Sige nga, Rod. Umakaraklangan iti sabali alamisaan. Makitam, imakaran ni Brian ijay bangir alamisaan. Ay, si kantumot ngamin. Ay, rumbang lang. Talaga adyak kaya't akaabay ti dungrit ken nagbangsit at tao. Sobra, kamot nga aguyaw, Selma. Alang arudan, ituloy tantimangan.
Apay ka di nga dakamanan si kaalaan. Agdaton ka kadimanan kanya. Wan Selma, kat sapay la ko ma, tadamatan namnamakan ka. Anya? Ha? Pumanaw kan, kat di kan agpakpakita kanyak iti uray ka anuman. Sige nga rod, Selma. Agawid akon. Ngam laglagi pom kumakanayon, anapatig ka unay kanyak. Nagadupay lang nga ibagbagam. Pumanaw ka ket din. Gaputadyak kayat amakita ti panagrupropam. Nangagko ti panagsasaum itay ka ni Brian. Ay, masurunak ngamin kan kwa na mama. Gaputa kundi aram kanyak. Idinto taawan mo't mabalinda. Saan kami ngagbagay? Gaputabak nang kan napintasak. Anya langan nga iti kunaan ti tao nagkuyog kami. Anak, baliwam ti kasta nga ugalim. Amang ano pagbabawyam to day ta iti masangwanan. Amo na lang arudan ajak kayat. Agpilit pa ilaang. No di na kayat ti makangag kanya. Sardangan nakon. Dito yak man pa ilaang paraangan ti balay mi. Ay, nagdaga ang ngamin dito unag. Naimbag nga oras mo, balasang kaw. Sika ka din ni Selma? Mabalin ka din agsarita ta? Wan, asino ka kadi anagdungrit alakay? Apay ngam mo na? Siyak ti ama ni Brian, balasang kaw. Kat pudnugayam ti madamdamag kaw anagalas ti ugalim. Anya? Kasta ti ibagam kanya, si kaalaad alakay? Kaya't kulaeng nga ibaga, asaan mo kumamit unay nga uyawen ti anak kaw? Nasingpit ni Brian, ket day tala unay ti maipagpanakkel kaw. Day ta ka dilaang ti bagam, si kaalaad alakay? Pumanaw kan, ket day to'y ti ibagam itinalaing nga anak mo. Ajak tu pulos pagan gaputa naglaad ken awan nagadalan na. Ay na, agyaman na. Gaputa ilibre nakmanen dito'y restaurant, Selma. Awan anyaman na, best friend. Sige, mangan ka lang. Adaman damag. Oh, anya tayta? Nadlaw ko ngamin asabali matan ti janitor tayo itay di opisina. Ay, talaga sabalin. Ngamin, nag-resign ni Brian. Gaputa imakar ka no iti sabaling nga opisina. Ay, kastagayam. Sa dino kanungay ti ayan na ita. Imbaga na kadikan ka, Carmina. Dayta ti jakam mo. Gaputawan mat nadakdakamat na may papan iti dayta. Ken, uray dagiti dadduma akaopisinaan tayo. Di damot laam mo. Ay, kastagayam. Aguray ka. Apay akas la nagliday ka. Itay na amuam nga awanin dito lugar tayo ni Brian. Kaya't ka di asawon day ta? Amalidayan ka? Iti kaawan na? Anya? Ay, sana pud no day ta. Awan bibiyang ko iti day ang tao. Nasaya at matapin manaw. Tapno jak kun makikita. Oh, kasta nga tangagpaiso, Selma. Madlaw ngamin, analiday ka. Ay na, sana pud no day ta. Awan anyaman na kanyak. Nga uray jak makikita day at tao. Apay nga rod, akas laawan gaganay gayam. Taawanan ni Mr. Janitor. Ni Brian, ti kayat ko asawan. Anya ti parikot, Selma. Ada ka pa'y matlagayam dito isalas, Selma, iha. Apay, adi ka pala sumurak iti silad mo. Adalaman ti rabii. Jak pa'y makaturog, mama. Bay andak kumapay lang dito eh. Malagip ko man. Kasla nabayag nga awan ni Brian dito lugar tayo. Sa dino nga tantiayan na, jak mo tan makitkita. Jak mo, mama. Kan may isa. Awan bibiyang kuno sa dino man ti ayan day at tao.
Kas tanga-tanga agpaiso tipod no amarikrik nam iha? Ha? Manipod awan ni Brian. Nagbaliw kamutan. Kasla naunag akanayon ti pampanunutam. Apay nga minakastoy, mama. Apay ang nagladawa ka na kaamiris. Ha? Diyan kun mapaglibakan tirik na. Kailiw ko ni Brian. Anya? Pagpapawiyak dagiti amin nga nararamid ko amadikan ko na, mama. Oh, Atoy, uminom ta iti juice kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Carmina. Nakapasyar ka man dito balay. Apay, ada na patag nga ibagam? Kaya't ko lang damagan. No addan damag mo may papankin ni Brian. Apay, friend, kailiw mo ka din ni Brian. Kunak man, no di mo kaya't makita. Pangaasim ko, mga friend. Ibagam kanyak no addan damag mo may papankin ko na. Kaya't ko tagki daw iti pamakawan ka dagiti madi nga impakpakitakan ko na iti kalabas. Day tanga tatipod no ama kagapo. Wenno, agayat kamutan kan kuana. Carmina. Ay na, friend. Di mo mailibak tipod no amarikrik nam. Gaputan na kadkadlaw. Ang pasensya kan gaputa talaga nga awan damag ko maipapankan kuana. Naimbaga-bigat yun, Nana Dora. Mabalin kayo kadya makasarita. Ay, si kamot gayam balasang kaw. Ay, naimbagmat nga oras mo. Mala, sumrak ka pa'y dito'y unag ti pagsaritaan ta. Oray sana, Nana. Kaya't ko lang agkid daw iti pasensya. Gapo iti nalas nga ugali. Pakawanan da ko, ma. Gapo iti pananguyaw ko iti kin ni Brian nga anak yun. Ala, di mon pampanunutan tinapalabas balasang ko. Kahit sapay la ko tagbalbaliw ka na talaga. Ikarit ngagbalbaliw ako, Nana. Kaya't ko lang kumaamaamuan no ayan itan ni Brian. Ay, pasensya kan balasang ko. Saan pa'y la kaya't ti anak ko nga ibagak. No sa dino ti ayan na. Hanggang dumtang tumutlaang ti panawan nga agsubli dito'y lugar tayo ti anak ko. Apay ka di analiday ka manhan, iha. Anda ka di parekot mo? Wan agpaiso, ibagam kada kami no anya ti pakariribukam. Awan anyaman na da ito'y, mama. Papa, didakla ko man ikaskaso. Apay, iha. Malagip mo ka din ni Brian? Papa. Ala, sapay ko taag kita kayong tumanan. Sikat isang nga ilik, Brian. Manon atawan tinapalabas. Nagbaliwan anamin pinsan tilangam. Nagtaerkan. Agyaman ak makasta, Selma. Brian, pasensya ka lakuman kadagiti na alas ngayon pakpakitakan ka, idi. Pakawanan na ko, ma. Kinapod nun, ha? Idi pa ilang ang nagbalbaliwak. Nasayat nga rod nung kasta, Salma. Kaya't sapay la kumay, tagbalintan anasingad iti tunggal maysa. Juan, Brian. Kaya't ko kumanga itid kan kada ito'y. Ha? Ano dahil na? Invitation card. Invitation card? Ano nga invitation card? Umadani nga minan ti kalay sami iti kaayan ayat ko ani Alice. Umay ka imbita rin. Anya? Wen, Selma,
Sabay la kumata makadaray kan to. Naragsakak at talaga para kan kasal, ma. Ket sabay la kuma, tay tultuloy mo, ti panagbalbaliw mo. Kakaasiak anang ilemlemeng iti pudno ariknak iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Gapot ajak pulos ni namnama, akas day ti maamuak ni Brian, iti daydi agundaway. Naglidayak iti kastaunay, gaputan ni namnamak nga iti panagsublina, ket da kami metlaeng ti agkatuluyan. Alakastan ket agyamanak, to'y pagayam mo, Selma. Selma, pagayam ko, nalabas ka ngamin. Ket day tatiga puna nga imadayo ni Brian. Tapno agadal, ket parang ayan na tibiyag na. Ngem ti madi, adamet tan nasarakan na, amas maikari para kan kuana. Ket sapay la kuma, tay tuloy mo ti panagbalbaliw mo. Tasan anasaya at tinauyaw, ken napanakkel. Bueno, papagaya, may ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagaya managpailinga di tinagan as Selma, manipod Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti script ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglahi. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang